familia inaomboleza. Henda vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka? cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo bwato bwavaga aho bita Minova bwerekeza i Goma. Tubazaniye rero inkuru y'umwe wabashije kurokoka ubu bwato, atubwire ati se byagenze gute, ni iki cyateye iyo mpanuka y'ubu bwato. Nibyo byose agiye kugenda adusobanurira. Murabona ko bamwe bahasize ubuzima, abandi baracyari kureba yuko babakuramo amazi bakabasha guhumeka, ariko ikigaragara benshi babashije kumera ngeri. Ahangaha ubu bwato bwakoze ibintu bidasanzwe. N'ubwato rero bavuga yuko n'ubundi batangaza ko bwemerewe gutwara abantu batarenze 50, ariko nk'uko we abitangaza avuga ko abantu bari mu bwato bari benshi, agenekereje bavuga ko bagera mu bantu 500, ariko imibare iri gutangwa ivuga ko ari abantu 130 na bangahe bari muri ubwo bwato, ariko n'uwari ubutwaye nawe ubwe ntabwo azi umubare nyirizina w'abantu baba bari muri ubu bwato. Reka rero mbareke mukurikirane ibyo uyu mukobwa wabashije kurokoka iyi mpanuka y'ubu bwato atubwira. Ni The Quick Times News, n'ubundi nakagaruka ntacyo dusabwa uretse kureba aho ngaho ati subscribe ugakandaho, tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ubwo bwato bwahagurukaga twari twicaye ku mpande zabyo, ariko abantu uburyo bari bahagazemo ari benshi, wageragezaga kwicara, wakicara ku ruhande ubwato bugahengamira iburyo, mwakicara iburyo ubwato bugahengamira ibumoso, kugeza ubwo igihe ubwato bwaje kugeraho burazima, ndetse noneho butangira kwitwara. Tubona yuko ibyacu biturangiriyeho. Wewe ulitoka namna gani? Watangaje uko yavuyemo, uko yabashije kuvamo. Avuga yuko hari imifuka myinshi yari yamugwiriye, ariko yagerageje kuyikuraho, maze agerageza no kubasha koga ava aho ngaho, ariko ku bw'amahirwe hari amato yari yabasatiriye yaje gutabara. Ngira ngo biragenda binavugwa ko hari ubwato bwa RDF bwagiye gutabara abanyekongo bari bahagiriye ibyago. Murabizi ko RDF biri imbere cyane mu butabazi bwihuse. Hari ubwato bwagiye gutabara aba bakongomani. Ngira ngo harimo rero aravuga yuko hari abaje bamufata ukuboko bamukuramo, nibwo nawe yari yatangiye kunywa amazi, hari n'ibyamugwiriye kuko mubona ku maso yakomeretse, ariko avuga ko yagize ubutabazi bwihuse, ariyo mpamvu yabashije kuba yarokoka. Ariko avuga ko harimo abantu benshi cyane barenze umubare w'abari bemerewe kugenda muri ubwo bwato.